Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Lena. A ja sam Dunja. Danas u Malom dnevniku gledat ćete: Ispravljen krivi toranj u Pizi, igre na školskom odmoru, planine u Srbiji. U Italiji su upravo završeni radovi ispravljanja krivog tornja u Pizi. I to znači da se on sad zove pravi toranj u Pizi. Ma ne, Leno, nisu ga oni skroz ispravili, zato što je to nemoguće. Ispravili su ga samo 4 centimetara. Samo toliko? Pa ja ne razumem zašto se onda hvale. Pa sprečili su dalje propadanje tornja, a to je važno. Pa možda, ali znaš šta je još važnije? Igranje. Šta sad ima veze igra sa našom pričom? Pa igra je naša priča, Dunja, bar u prilogu koji sledi. Nalazimo se u jednoj beogradskoj školi gde smo došli da vidimo kako se deca igraju na velikom odmoru. Kako se ti igraš na velikom odmoru? Družim se sa svojim drugarima, delimo užine. Ponekad volim i da ponesem knjigu pa da čitam. Ja sam čula da ste vi najbolje drugarice, a šta vi radite na velikom odmoru? Pa pričamo, volimo da se zasmejavamo. Da li se igrate neke izmišljene igre? Da, igramo se izmišljene igre Deda Ilija. Ona se igra tako što jedan dečak se pravi da je deda i nekoliko devojčica. Deda pokuša da padne, a sve te devojčice ne smeju to da mu dozvole. A kada deda padne, devojčice moraju da ga podignu zato što ne može sam. A ponekad se igramo i krvave meri. To se igra tako što jedna devojčica ovako prebaci kosu i onda nas juri. Koga pipne, mi moramo da ga dodirnemo da bi se on odledio i onda kada ona sve pipne, to je kraj igre. Nekada se igramo čarave bake. To se igra tako što neko zaklopi oči i onda mora da juri ove druge i kada ih sve uhvati, koga poslednji uhvati, on ponovo juri. Nikada nemojte da zaboravite da se igrate. Za Mali dnevnik, Nađa i Drugo 3. Da li ste znali da se danas slavi Međunarodni dan planina? Stvarno? Pa zašto mi onda nismo na planini, nego u studiju? Vidiš, to nije loša ideja. Preseliti studiju na planinu, bar dok traje zima. Ali na koju planinu, Dunja? Mi imamo mnogo planina. Pa najbolje je možda da pitamo naše goste za savjet. Nažalost, koleginice, nisam ni ja na planini, ali sam pronašla sagovornika koji će odgovoriti na naša pitanja. Danas je sa mnom Jovan i on će nam reći koliko planina ima u Srbiji. Zdravo, Jovane. Zdravo, Pavle. Ja sam Jovan Dragić iz Turističke organizacije Srbije i veliko nam je zadovoljstvo što smo ugostili ekipu Malog dnevnika ovde kod nas. Kako u Srbiji postoji veliki broj planina, mi ih delimo prema visini na niske, srednje i visoke, a neke od najpoznatijih, kao što možda i vi znate, su Kopaonik, Zlatibor, Zlata, Stara planina i mnoge druge. Jovane, a koja je najviša planina u Srbiji? To su Prokletije sa svojim najvišim vrhom Đeravicom, 2656 metara nadmorske visine, nalazi se u južnom delu Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. A na kojim planinama postoje skijališta? Skijališta postoje na Zlatiboru, Staroj planini, Šar planini, Kopaoniku, Zlataru, Tari i na još mnogo planina na kojima turisti mogu da skijaju. Koju planinu u Srbiji posećuje najviše turista? U samom vrhu nalaze se Kopaonik i Zlatibor sa svojim raznolikim sadržajima i kvalitetom staza prilagođenim svim uzrastima, pa tako i deci, a svakako treba napomenuti da sve više turista posećuje i druge planine gde postoje skijaške staze. Hvala, Jovane. Eto, šta čekate? Idite na neku planinu. Za Mali dnevnik, skijaš Pavle. Studio. I danas pričamo o karlingu. Koje rekviziti se koriste u ovom sportu? Pa najvažniji rekvizit u karlingu je kamen i on se zove kamen. Neki ga zovu čunj, ali to nije ispravno prevedeno. Na engleskom je stone, dakle kamen. On je napravljen od granita, težak je oko 20 kg, nekoliko grama manje od 20 kg, ima jednu dršku ovako na vrhu, za nju tu dršku uhvatimo i uz pomoć te drške mi guramo taj kamen po ledu. Ali pošto je on težak, onda mi isklizavamo po tom ledu i onda inerciju svoga tela, odnosno kretanje i brzinu svoga tela prenesemo na taj kamen. I onda ga pustimo i čekamo
čekamo i nikako da dočekamo da taj kamen dođe na drugu stranu, jer da stigne do druge strane treba da pređe 45 metara da bi ušao u onu metu, a ta meta se zove kućica i tek onda se sabiraju poeni. Juče smo učili šta je mraz, ali znate li vi što je beo? To je zbog kristala leda koji u sebi sadrže vazduh. Dok ne odlučimo na koju ćemo planinu, bit ćemo ovde. Čekat ćemo vas u našem studiju. I sutra. Zdravo!